Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kejingja syak siat yap kawai ni kinong pathai kubor kabala khamsan karta hakakam pathai kubor henin kamiet kesan tarik unailor ha Bengaluru jong kejala Karnataka. Lese kalong kejingja kabadai ban penram jor do babon balang. Namar kadai kakam thombor yaki riu loi hakani kari sensar pajba. Kani kanong pathai kubor kabala syak siat yap henin kamiet kadai ke Gauri Lankesh san pusan snem karta kabadai ke editor jong kakot kubor kabapenmi sisien siteo ha kejala Karnataka. Kabala tip kum ka Lankesh Patrika. Ke Gauri Lankesh kadai kanong pathai kubor kabajukran bat thok ba halor ke jing sisya. Bat hanin ke janmien kum ba kapor prash baji ai. Kirunar ki ba amla ban tip kidai ki ai kilali trung jubor ha kayeng sa jongka. Bat siat na phang yaka hadu bakan daya pasien hadin basau tu diki kuli. Kalayo ban kesam ya kamet jongka. Kani ka jingja kala penkendet yaki babon ki pajba bat khamtam yaki nong pathai kubor habor akoi kari bat ka badairu ka benta ka ban penrem teki babon namar ka jingyu raj ya ka hok ka balai luon ka bala penkop bor da ka riti sensar hi jongkari halor kani ka jingja na kalyang ka Shillong Press Club rengkat ka Meghalaya Electronic Media Association kala perem jor bat kemilanti bakaan kanya da kalanti ka bakhoi basuba ban thuat bat penchitom ki breu ki bran kti hakum kani ka kam thombor yaki nong pathai kubor sibenta ban persha bat penrem ya kani ka jingja lasai ka singi ka nyau tarik unailor na kalyang ka Shillong Press Club rengkat ka Meghalaya Electronic Media Association kin pelong ru da ka jingi thang mombeti bat ka signature campaign hakandai lan hakaba layawer lang ya borok ki pajba banwan ai ka jingkarshan yakani kaban sedang nadu ka por sausteng janmiet shaneng